Karli tang dipendro phangcho phana hokpera kangsa kelong Japan kache songpong. Sukhanjana long ahiring tangrak pen gari kache tong. Di Puru Samsung Sing Tiamir Birialong APHL si pen kache song ame kedeng pong. Inut kare biari sopor pipenarong kachiboy. Kalitang dipendro phangcho phan ke damtang mati jong ni phai krehi near ni police atom nep ingnang si wathadang so thana long bengpon choklo la sopi Hamren district jela long anwan pen kopi ko son pen lone dipendro phangcho bangada por phai ke thama por malama chethi awe dedlu ahema sor penang pachini duna tengke bangso ke thirat kalitang dipendro phangcho phan police tom ke tengke chok pen loksi apran karamut pusinang pachini dun dipendro phangcho phan ke pathi loda jok kare biang long arat aning kang samsi jepaklang si Hamren ru Samsung sing tia komlina thengno long Jesong asai deng pon lapena hok kang sa kelong wek jia phanpura nijang kari banglo DC Krishna Burwari deng tami pinpura lopi pajir pon Hamren perostom tinang kelo birta Malong News Jesong nang ko kathi bang kela hello non kar biang long lu hur ki chodut karlitang dipendro phangcho phan Assam police atum nep ingnang check alang li tumari deng do bom hutsi apran dam jiro la sigel la bangke custodial death pusini to hin pen bangke la punang kok pon athima Assam police ari deng do bom hosi apran ke dam juilo la siladak theni alam do bothar langso police station long ke dam tang sitame MSC kili ka hot punja sor phan bang throk sinar ke abne phan dak ing nep ing nang lo hala suta ke chok ke theng tirang hala suta ni tum chok theng lo puta ji poi helata chobai thulang hala areng ke sove ka phan ta nang chok chi nang theng thi pule che than no pon si dak ke ther ke hap non Piniani arni tamila bangso abothar langso police station arlo pensing dipendro phangcho aphan dak Hamren long sopian wan lo la pendak civil hospital long si sekelang pusilang tum pulo stame apana bangka dam jilo asi theni alam lo ke choket heng arlo pete putlo ethe banghe kali pulo tang te la bangke alang li kisoki un e hud hala sekelang ne kenang shot hala so hot la medical help la ke nangi hot abangke alang litum bangke pangkredun velo la pen pipederlo la so posi dipendro phangchu bangke apran ke dam nang juilo la sila ke ning dugolam la sin ke dam tang chiklo thom pliang bong dak karbiang longor lo ilitum karbiang longarat ka chak nang bangke isi ning duk meme la pen ining jangje meme ning kang meme la poson dulo la bangke jongdam lo pulutang te Mariam long pipi phan dong mokak police station arlo ke chok ke theng ke sap la anta kalilang suar lu phan apiari hek lapsi chok thengneng po anda therlang la sila daga bangke ilitum kache char bang kopilo Assam police atum ilitum arara phan dake munit munor po hala so amman anta nang pipite kangyang la bangke ilitum phan bangke marat mareng api hala puson sinang tin rong lo nang dai hek lo nang kelang bangke la puson nang deng si bang jilo la si pinidak ru Samsung sing tia keng rilong pinika che song la bangke karbiang long rada phan isia birta bang la helo donatum rabatum police station arlo ke kaching sai adim kali moheta thanlo police station ahem arlo ke lake kaching sai adim kali lake halada ke kumarni phan jongsi ke nep nangi do pulutang te police tom arpu bangke nep check la helo nep check an bedlo la so phi bangke kodolong si ponpo kodolong si kumasi ke chok chema lake kod si lake lamrai people lake lasi piniani bangke hala code atum ke claim ning ar pu bangke police atum bangke ari deng long si bitu kok la ke police giri pusi pol la ke kapahi I katang nak pusi kok pol la ke athema kumat ni code do veglo kang sayitum hala so ar pu thi tun jok si pinie bangke police tum si chapati deng detlo lasi piniani bangke litum na bangso akache song be na bangke radet same chini nang po police station ahemar local kaching side dem kali la pen ilitum la bangso case chedan nang kumat a police sila puson itum hanang chenek mahala phana bangke prapjin pen ke nep ingnang vegnang po la pen ilitum rat jongjong atum han ku puson si kinep ma la bangso IPC CRPC aron ko son si kinep ma hala bangso police la phandala so arona teng pen si nep ingnang si ika hok perkang sai long vegnang po la hok perkang sai long le tiga bangke tum ington ker tang lo jong si tum ka che song ton kok pulutang te monon fitala pusona ki sung ke la ke ington te lo la hello sartang te la bangso ka che song puthak
aron ri pensi non pulis tum along kidori abut pensi alang di apranam nang jidola pangso kache song nali tum angson kapale jipan ko pinian lo SP ba disi tuman kipidam doloma pini non he jong nili tum DC ari deng nili tum memorandum bang pilo ahok pera kang sai ke long ji phan athema moheta puelo ke dam tang chiklion pot throk ang bong aso phrang la ke la khaun elo tamela song bong tameli tum phana chenne ka holo ke lit piglo la si isi nata itum kang sai hok pet ke long lenang la pen lang dam lo pulutang te dake ni tum law and order bang ke dak ing dug rui so thek long ho hala ili ke nangi vega hut long le thang bak be ke huni la phan ke ther ke hap ke chok theng bang hai tai hala ilia hok pet law and order phan ka chiki nei hut bang ke la ta abang ave konar lo ave ke dak bit hungreng thama constituency arlo MSC kili ke hut la bang ke party lam polam kali sita hok lam ke thanang kok po e PHLC atum sai hem ka chikim office ka chikim long ke dake ni tum office ng batai free dak munira phan kidnap on si ke ther ke hap hala so hut police tum konalo doke e mega thing no si do gente nili tuma sai hem arlu nang lu chok si nang ke ther nang ke hap police tum ame thangari deng pen si mobile pen si record no video ta kunalo dun katla pente people o area se dekente la si dak a police banke ni tum theklong banke combat ni aking op kang lekan vet tum theklong banke muni tum a hok pet na kerai kom ke hang hot ke long le sita thang bak be hala kang hu kang ha koi tap koi khru bol tum bange ke sap ke chok theng hala mariam rong pipi bu thang da gali lake a hema sor phan ka chiri si dun chot la phan ke chok theng la si theng rak un e lobong panu po thang bak be jok thek lo lake nilia thek lake la sila pusona police ke lake thengra kun elobong panu pula thangma be tum phan ke chok ke theng ke hap thek chot la pen hala a hok bet ke chok che tum han nebek thia police ke nang nilu tum han ke la pen pini CM tuliram rong hang ke hai a se people vedet ke MP Hurem Singh be kar beng long polo se vedet ke pini BJP song men people nang bara hedet ke kache song allo aklam long la sini li arjui la hello ante la baithalang so thala long ki do bom hot a hema sor tum han kangri kang krang ben si hala osia bang ke toy polam wangri nang tum ke siru long le la da pe polam la ke nili hin pen ki podam ji bang ke hala sor ke nili thegun long le sitame a hema sor pen chingki long lo la pen dak bang ke nili puji bu bang ke kumalo ka fere ke kumat tum ka fere ke chok tum ka fere ke di kumat ne ke claim chok che det tum si fere ji la se a hema sor tum ke hala da ke kumar phasi ke ne ma hala phan ke ka chelang nam ji ke arondu kacing kidam long ji ke arondu ke lake la pen nep check pen amarsi a hema sor phan ka che than ji arondu sitame kupi posi pilu long le derlo athema alang le tum ke chok che dokok che theklong lor posi pilu long le derlo la helo ni puji pu bang ke Matijong ni phai kret trogarni arni kangsam por phai por malom bokajan police station ke parlo NS39 sukhanjan karbi hero dilar thing along ring tangrak ihum wegener akar aphan LP truck a phipen patong dunde lason se apran ke dam lapena hering tangrak arenga hukeso avila wegener akar weg bang bikram teron hanjang la swasor posi pang thekpon anbar ta LP truck ate barabang amena kor pang thekpon long lelang wegener vehicle bearing registration number AL09H4695 lapen LP truck vehicle bearing registration number A09 BC1537 pusi pang thekpon long hanjang lang sumen Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News Matijong ni phai kre phorni APHL sa song hin penchepatir bi ponsi dipuru Samsung sing tiamir biria long kache song pona me patopon bangso kache song pona me ke padorpon ang kok lake non het jong kalitang dipendro phangcho phan rai komasai kheto apran karmud der joksi ningduk ningki pong chepaklang ponse che song me deng pondo lasolong APHL sa hin pen kachirap dun ke do ana police ato aphan prap jin pen inside ponang jipusi sodak pen rada hong jaya long pen pachini pon manjap pen indrudi teron nang kilo abirta Malong News. আজি আমি ইয়াত অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্স চমুকৈ APHLC আমাৰ দলৰ পৰা আজি এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি থাকিবলগীয়াটো হ'ল দীপেন্দ্ৰ ফাংচু 12 তাৰিখ আৰু 13 তাৰিখৰ যি ঘটনা ঘটিল বৈথালাংচৌ পুলিচ ষ্টেচনত দীপেন্দ্ৰ ফাংচু কাৰণে বৈথালাংচৌ পুলিচ ষ্টেচন পুলিচসকলে অত্যাচাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰিলে তেখেতক
হামৰেনলৈ লৈ গৈছিলে, কিন্তু হামৰেন পোৱাৰ পাছত তাতে আধা ঘণ্টামান তেখেতে ঢুকালে বুলি কৈছে। দীপেন্দ্ৰ ফাংচৌটো হ'ল তেওঁ এজন ড্ৰাইভাৰ। কোনোবা দুষ্টকাৰীয়ে গাড়ী হায়াৰ কৰি পেলাই লৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ একো নাজানে। তাক ধৰাৰ পাছত উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচনত লৈ আনিলে। লৈ অনাৰ পাছত উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচন পুলিচসকলে বৈঠালাংছ পুলিচ ষ্টেচনত লৈ আনিলে। আনাৰ পাছত তেখেতক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে। আজি আমি দীপেন্দ্ৰ ফাংচৌক যিটো নেকি মাৰ্ডাৰ কৰিলে, সেই পুলিচসকলক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু শাস্তি দিব লাগে। আইনমতে অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে। আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ, যি পুলিচসকলে দীপেন্দ্ৰ ফাংচৌ মাৰ্ডাৰ কৰিছে, তেখেতসকলক ফাঁচি দিব লাগে। আমি এইটোৱে APHLC ফালৰ পৰা দাবী। কাৰণ আৰু আমি এটা কথা আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম পুলিচে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলক কিয় ইমান চাব নোৱাৰে, আমি এইটো এটা কথা আমি বুজিব পৰা নাই। আমি কাৰ্বিয়ে হওক বা ডিমাচাই হওক বা গাৰোৱে হওক, কুকিয়ে হওক, মাৰে হওক, পাইটেয়ে হওক, চিয়ামে হওক, অসমত থকাটো আমি এতিয়া অসমত যিটো নেকি আমি আমাৰ যি কথাবোৰ অসমীয়া কথাৰেহে আমি কথা পাতি থাকোঁ। বজাৰ গ'লেও আমি অসমীয়া কথা দি আমি কথা পাতি থাকোঁ। কিন্তু আমি দেখিব পাইছোঁ যে শিলচাৰত আমি গ'লে, হাইলাকান্দি যদি গ'লে, তাত কিন্তু বজাৰতো অসমীয়া কথা দি নচলে, তাত বঙালী কথা দিহে বজাৰৰ বাংলা কথাহে পাতে। কিন্তু সেই শিলচাৰত থকা বাঙালী বা হাইলাকান্দি থকা যি অসমীয়া কথা কোৱাবিলাকৰ কাৰণে ইমানখিনি মৰম প্ৰীতি, আমাক কিয় ট্ৰাইবেলসকলক এনেকুৱা মৰম প্ৰীতি আমাক নকৰে? সেইটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন। যদিহে আমাক ইমান চাবলৈ নোৱাৰে ট্ৰাইবেলসকলক, সদায় অত্যাচাৰ, সদায় মাৰা মাৰি এনেকুৱা কৰি থাকিলে, আমাক লাগিলে পৃথক ৰাজ্য দি দিয়ক, ছেপাৰেট ষ্টেট দি দিয়ক আমাক। যেনেকৈ নাগালেণ্ডসকলে, অৰুণাচলসকলে আৰু মেঘালয়সকলে, তেখেতসকলে এতিয়া পৃথক ৰাজ্য পাইছে, তেখেতসকলে শান্তি, তেখেতসকলে নিজৰ পুলিচ আছে, নিজৰ পুলিচ থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে শান্তি পালে। এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলঙতো, ডিমাচাসকলেও আমাৰ নিজৰ পুলিচ লাগিব। যদিহে আমাক যদি ইমান মৰম প্ৰীতি চেনেহ যদি নাথাকে, তেনেহ'লে আমি নিজৰ পুলিচ ল'ম। আৰু আমি Inut kare biari so apor pipena rong kaciboy nang. Arta induk coda husi kopai kelang nojok labang so pir thepen ciu nang koklo. Bir singkia hawar kalitang biliwel teron la penrani lek thepia tum asupo alastar teron arna marni plang dedlo. Arta ingko retrok wedlang arta husi labang so pir thepan cipadi nang koklo. Labang so risoke kapathua hin jutang hin rada saya hin kai kita dode sang se ke klem kacipadu ka banglo. Jasemet amria hawar awe mi atau aphan sai ke me ke klem ke paklang awe mi salang liki nang manlo. Bonta kopai kelang nopen mati jonga ciklo keceng aru ya lompen kiso colong loklo. Kiso celang bom mapita kiso jum jesi mati jong ni pai krepor ni kalang li sangte cu endam julo. News Desk Report Malong News. Rajendra election kacipati dun ke hai dera joga ningkarong kacipi. Nizang kari banglong rongkhang constituency alo dera rong ameka Rajendra rongkhang lems election along cipati dun si cipahai dunlu. Laso jong mati jong ni pai kre trokarni ningkarong kacipi ame padupon. Rajendra pen lamthe kacipaklang ponatengke kari banglong termas council CEM Dr. Piriam Ronghang MP Horan Singh be lapen rongkhang MSC Long Bison bialang lituma hirjumi pen selabangso election tame ke hai dunlo pusilam the cipaklang pon. Labangso ningkarong kacipi ajai megalong bimol timong rongkhang vidisia chairman Khonsing Tokbi rongkhang lem secretary
Secretary Babu Teron Nizang Karbi Kurpo Dihin Rimbang On Teron BJYM Vice President Hilaras B Rongkhang ST Morcha President Arun Terang Lapen Arya Sangho Tum Tame Chetong Don Sing Samjin Pen Pachun Ponsat Gaon Pen Digonto Terang Nang Kipalia Birta Malong News Nili nalitum Rongkhang Arat Aphan nili aprang sinili kardom nang piglo kardom nili men ke Rajan Dera Lapen nili rong abang ke dang nutun gelani Dera rong Lapen ke nili pining 2022 nili pining first lang la lem election long ache party dun tasi nili phan rat nangkang bai aning nang dog ajo ni nili phan bhut nang jo iglo alang li la shareholder member tumita bhut nang jok pen nili phan nang pahai dun iglo nili suri alang li lem salong shareholder member akor teng dia tumata nili suri akarom pajir iglo karom apen nili alang li Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council ACM sar Dr. Tuliram Ronghang sar phanta nili choro iglo alang li hirjume pensi nili ke haidun iglo lapen alang li MP sar phanta Horan Singh be phana choro iglo nili ning samlo alang li hirjume pensi nili ke haidun iglo lapen nili tum dak Ronghang homosti alang li Longbison be sar alang li phanta nili ning sampiglo alang li tum na cherap na chetu dona yoine pensi alang li tum hirjume yoine pensi nili ke haidun iglo lapen choro lo alang li phanta ke bangji lang MP election phanta bang ekbom lo election ta alang li phanta buthot nili tum an sose ongdung of voters pen ke pahai dunji phan nili tum che sek chedang po lapen nili tum an sose prang cherap cheto po lapen la prang party phandan sose ke songe boyan ta nili tum nili hin penta cherap cheto dun po pose nili ning hello la pen nili pan si nili lam the pa ju ko pa lo Awat hadlang so hi thialong kalitang dipendro phangcho phan kachikimopo kedam tang matijong ni phai krehini ajo poring chen kang hudam ji potumalong motor ka tewardon kalitang dipendro phangcho kachingnang dun logajo VDP Singdolo atum nepdun chi ulukunchi outpost phan birta pipen hodailu lasop hi ulukunchi police atuma bang chi pari deng ponpen puthal bothat langso police station ato phan birta pisi pachir deng ponthulu bothat langso police station atum tami arona teng pensai cheklem si Hamren district jail an thon damlu lasop hi kopi koson penoni alang li apran dam nang juilu lasalang li karjong chomrong mi an ke dodun long pa media phan pura matijong ni phai kre phorni bothat langso automobile driver association atum pen bothat langso hi thialong chikimopon Drivers Association atum pen alang li kacheboy lang police atum sitami adai tu lapen koson pen si kacheboy mari tarni bek nang ji pusi chuningri padopon lapen kare biang long along organization ke do anatum stapan stame kachirap dunjia phan chuningri pon pado son si kare biang autonomous council pen stame kacheboy joi kali tang dipendo phangcho hemasora to phan kelang ponjia phan chuningri pon pado wathat nang soben khorsing teron nang kilo berta Malong News Aprang sih nang limen lapen piniladak condolence ke do aputak nang lihin pen tan bacinik Dalimen Sonjoy Sana Dalidak watalang so tatang bal association pen pan secretary pusinang peglo lapen pini nilatom dak condolence kapado mate kalitang hatama korte dipendro phangcho alang lipan ningdu kachipeklang itu mendak kaching room kedoan avian staff doan lapen purial teman stame ladak mang chitong dun lo lapen itu ming samjin pen ladak itu korte phan ningduk chipipon lo lapen kedam tang arni police to mariteng pen apran kedam nang jui dipendro phangcho alang lipan justice kapalong ji lapen kreng at lang ladak hemasor asomar atom hans tame kirap ki palong ji panel tum council hen pantame ma council long kachari ketik ding CMEM tum paname tuning repair lo alang ni tum pan kirap ki PG pansi lapen la kalitang dipendro phangcho phan justice ka palong ji mate fully investigation kuri pa me pen adai ke dovek police pan stame kangsai pa meji lapen alang li pan stame suspension ki BG pansinul tumai staff hen pantame tuning repair lo nang kham khedum dut thebanga alang tum tame alang tum against in tum ki claim bena pos alang tum si kedam tanga journey ladak dipendro phangcho phan kalitang dipendro phangcho phan dak police custody long wan delo dak pen hamren pon data feed stame
alang li hadak jala lo masih ma jala pen pindah kiso dukok lapson si sita ladak driver len tum long nang claim tum tiket alang li thang kiso tawe au pran misem setara non alang tum polis tum parideng pon der phet ko pia posi afran ke dam nang jui mala nel tum ta chini pami medalo lasi la kado we ka chini pami je phan la tum kona chuning relo ke thik ding cm yan ton tame la bangso apor rd ki pg phan si la pen non apor alang tum la dam nang pridun dak la bangso nel tum condolence ke do lo nang pridun dak thege alang tum against nel tum ke claim lo la theke ke claim nang kok pa alang tum si apran kar mudet lapuson si nang klang rok lo la so bang pada condolence do lo pen nel tum samjen man si chi song kon lo seta alang tum bang nang pridun pun na son si mandel lo non bang kerap ka chu hang kang tung la thema non kereng at lang ahema sor mate sumar bang plido ar so baheni Tony tante non hejong nang licor rai kom sai ke arideng long pen prandam juilo pasi elitum karbiang long ang dang ta chetang lo lase labang so puta nang lihin pen kopisi puji hok lo ni ke usomar ta bikhela apa ke supin song ti pidok ni li sonoma ke ku hitek ku sonoma ke tolana tek ku ke usomar bikhai khailang mati pinsu so ki bibangke ningkan phobalang ke Pina hem tatu hayang be itum ke tiki ingna jaga pinak ni ke sono mani tiki kan dara bang abe do tilu bang do ni ke chong ta neng tilu neng ni so do pi ku sono mani hem be ni da be nang ditum anta thek long lo ni hem be ni da be ni ke non so pinso abe der long ke kumar me hem na kim pi na ke rak pi ke chok ke na phanta na kri pi na kalan pi so pinso somata bi hek hak la Dili guson malasi konsiderin benta tu yang tungke ni di pan nang rapon sonte ni di pan nang chong hon pon sonte psi ni di ke thik ding pan ta ka ni yang tung lo pa ni ri kala ando ab lahai ke ni di pan avelang lapusan aveglang di ave tap tumbang ke bang ani choreng do la ka hok lo dai bharnion ma lebanion tum lahai pin ni nang kirap lahai ke do pan pin la bang do kok lang bu masih hana sang da tum kan ning keceteng nu masih nang kitho tangka paisa hor han panam toy han he akam chok neng pula bang nang kitho ni di pan hem du bok sa lo chu dong hek kilo usma bi khelang pu ni pan matha masih dai bhar stap tum an ke ni tum pan ki matha na Omla Pheralong Don Bosco Primary School Kang Pupon Chinthong constituency Omla Pherara da phan birta kemi Omla Pherara don ke loka charli jia phan isya ke joy dupo athe Omla Pheralong tai hum mesen lo charli heming pupon tanglo matijong ni phai kre phor ni pen Omla Pheralong Don Bosco Primary School ing pupon tanglo jaseme dipu diocese bishop Paul atum pensi ing pupon labangso Kang Pupon ajai meglong pregjama Paris la pen kurusa la pen nisami atum chetong la pen thwa lo hiaman pen Charles Martger semphang lendo pen chenglok atum ta chetong don wathat lang so pen khorsing teronang ke palia berta Malong News Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta